Yes, umugoroba mwiza ku bakunzi ba The Sport 7 News TV, turabashimiye. Amakuru agezweho muri uyu mugoroba nuko turi kubashimira yuko mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Mbere na mbere turashimira abakunzi bacu bari hirya no hino mu Rwanda, tubashimira yuko bakomeje kudukurikirana baduha n'umusanzu ku buryo bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Turashimira kandi abakunzi bacu bari hirya no hino mu Rwanda, abadukurikira haba ari ku manywa haba ari nimugoroba. Turi kubashimira uburyo bakomeje gukurikirana ibintu byacu, bikomeje gukurikirana bikomeje gutandukana uko bwije n'uko bukeye. Turashimira abakunzi bacu bari hirya no hino mu Burundi, turashimira abakunzi bacu badukurikirana bari muri Uganda, turashimira abakunzi bacu badukurikirana bari mu Burundi uko twabivuze mbere, turashimira abakunzi bacu badukurikirana bari muri Tanzania, turashimira abakunzi bacu badukurikirana bari hakurya y'inyanja, bari mu Bwongereza, bari muri Espagne, abari mu Bufaransa. Turashimira kandi abakunzi bacu badushimira bari muri Amerika, Canada, Neymar n'ahandi hose hatandukanye. Tubabwira ati mukomeze mugire umunsi mwiza. Abari nijoro turabashimira kuri iki gihe cy'aya masaha, turababwira yuko hari inkuru itugezeho itubwira yuko umutoza w'ikipe y'igihugu yacu Amavubi Frank atagikomeje gutoza ikipe y'igihugu yacu Amavubi, aho yaje gukomeza kunaniza Ferwafa nayo ikabitera umugongo, ikavuga yuko umutoza w'Amavubi akomeje kubaneda kubashiraho inaniza, ariyo mpamvu ikipe y'igihugu Amavubi yanze kumwongerera amasezerano. Kuri izo mpamvu rero ubuyobozi bwa Ferwafa bukomeje kutubwira yuko ari ngombwa dukomeza kwitegura gukomeza gutegereza umutoza undi wazakomeza gufasha Amavubi kwitegura ibikombe binyuranye. Turashimira kandi abakunzi bacu bose bakomeje kwitegura uko ikipe y'igihugu yacu Amavubi yakomeje kwitwara, ibyafashwemo n'umutoza Frank wacu bayitozaga mu bihe byashize, kugira ngo bakomeze kwihanganira impinduka za ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi nk'uko ikomeje kugenda yitwara mu bihe byashize, ni ngombwa yuko izakomeza kubyitwaramo mu bihe bizakurikiraho, kuko bazakomeza kubashakira abatoza bafite imbaraga kandi biteguye guhangana n'andi makipe yo muri Afurika nk'uko byari bisanzwe bigenda. Ikipe y'igihugu yacu Amavubi, umutoza Frank yakomeje kwitaho neza, ariko kubera amananiza yakomeje kugenda ashyiraho ku ikipe y'igihugu Amavubi, bibaye ngombwa yuko adakomezanya na Ferwafa, kubera yuko kuri we hari uburyo yibonaga, akabona yuko ari ngombwa yuko ikipe y'igihugu Amavubi yacu yayinaniza bitewe n'ibyo bahise kuyegeraho akinira Afurika y'Epfo, za Benin n'ibindi bihugu bitandukanye, bigatuma umutoza akomeza kunaniza ikipe y'igihugu yacu, ananiza abayobozi b'ikipe y'igihugu. Hari uko batumvikana ku bijyanye n'imishahara, ku bijyanye n'ibindi abasaba, bakabona ko atari ngombwa, bashaka abandi batoza bagomba kumusimbura umutoza. Ayo makuru azaye kwinjira mu mugoroba kuko umutoza w'igihugu Amavubi akomeje kunanizanya n'abayobozi ba Ferwafa, ariyo mpamvu Ferwafa yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo umutoza yaba ngombwa ahagaritswe, bagategereza ikipe y'igihugu igakomeza kuyoborwa n'abandi batoza. Ariyo mpamvu abayobozi ba Ferwafa bemeje yuko umutoza nubwo hari ibyo yabafashije mu mizo ya mbere, hari n'ibyo yakomeje kubafasha ikipe y'igihugu ubwo yasubiraga inyuma, ari ngombwa yuko ikipe y'igihugu yakomeza kwitegura amarushanwa, ariko igashaka undi mutoza wasimbura Frank kugira ngo ikomeze itere imbere nk'uko yari ihagaze neza. Nta kabuza ku ikipe y'igihugu Amavubi kuko ifite abakinnyi babishoboye, haba abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu baturutse hanze y'u Rwanda, haba abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu mu Rwanda bari mu gihugu rwagati, mu makipe za PRFC, harimo abakinnyi nka ba Clement, ba Niyomugabo Claude. Abo bose ni abakinnyi bafite imbaraga kandi bashoboye. Hari n'abandi bakinnyi bari mu makipe atandukanye muri za Rayon Sports, za Mukura, za Kiyovu Sports n'andi makipe atandukanye, harimo abakinnyi ba
bafasha ikipe y'igihugu. Ntabwo uwo mutoza ariwo kamara uburyo yananiza ikipe y'igihugu Amavubi yacu, ari nayo mpamvu ikipe y'igihugu Amavubi byabaye ngombwa ko ihagarika kugira ngo ikomeze n'umukuru Frank, kubera yuko yakoze kugira ngo bitewe n'uko hari uko yivunaga, hari uko yayifashaga, bigatuma nawe hari uko yiyemera akabona yuko ari we kamara mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko byabaye ngombwa yuko umutoza biba ngombwa ko bananiraganya n'ikipe y'igihugu Amavubi, biba ngombwa yuko bafata imyanzuro kugira ngo bamuhagarike bakomeze bashakisha abandi batoza babishoboye ku isi ndetse no muri Afurika ndetse no mu Rwanda, kugira ngo bakomeze kwitwara neza mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu yacu Amavubi ni ikipe ikundwa n'abanyarwanda bose, ikipe yumvwa n'abanyarwanda bitewe n'ibyo yari imaze iminsi dukorera itsinda amakipe ibihugu binyuranye, kugira ngo bakomeze bashimishe abanyarwanda. Ni ngombwa ko bashaka umutoza ufite imbaraga, umutoza uhambaye, umutoza ufite ibintu muri Afurika, umutoza uteye ubwoba, kugira ngo akomeze aje mu kintu cya Frank, kugira ngo nawe aba ari umutoza ukunzwe n'abanyarwanda, aba ari umutoza ushoboye guhangamura ibihangange nka za Libya. Uko byagenda nubwo Libya yaje kudutsinda mu mukino w'i Kigali niwo twaranganyije, ni ngombwa yuko nuko abayobozi batureberera ba Ferwafa bagomba kudukomeza kudushakira abatoza bagomba kudufasha. Umutoza Frank bamusezeye mu kipe y'igihugu kugira ngo bashake abatoza batagomba kubananiza muri iyi miza yo gukomeza gushaka gukomeza kwitegura amarushanwa anyuranye muri Afurika, kugira ngo ikipe y'igihugu yacu ikomeze itere imbere. Turabashimiye, mukomeze mukande subscribe kuri The Sport TV.